rang 10,000 pom sanai behigno totrao dekhi khasioi buthana naimani kotma sinjajaka bushai suhag miyani bukha patibong changrang sali sajo jarabo Aurobindo Nagar Taltola amchayo belaikino thididike lukuni hamjungno amchani bororo loleke khachijak nugui bishalgors bukhasten isha khamnogo dodro khetui phekya patibong rogaye amchayo belaikan to plaza patibo thayo thangsoikya bishalgo bieti naimthang ro tai aing te khasa bachi pinya nainai burini nukuni bororok bai boto khlajan nayo obtehino koksil jaka suhag miyani nukuni bororo aing tai babasha pasing tokai khasi busabe buthar najangai sagarika khatunno belaikino saksaya maba bishalgor sakhamni stibe Agartala hapania sakhamnago refer khairo jaka patiborgo sharmaka Madhupur Nagar para amchaini Abdul Baksani busajak Aurobindo Nagar Taltola amchayo suhag miya baikhe kerong dofani raida rogino kairo horjamani fiaba kaijakmani sali satamni yaglono rang pom sanmui bihik sagori kana khatun ni sakawo butok khlaimani khanak binang sarak butok khlaimani busaitai busaini nukuni bororo obtine koksik chamo abana toinai waina borokno luko bustango buzbo thumjaka fiaba tangra sali sanja jarawo bokra Abul Basar telefon baikhe rangkes 10,000 sanmani obtino koksik jaka bini bokra Abul Basar ni bukukte fiaba jara kichal yagolono Abul Basar khnaimaka busajak sagorika khatun belaino thidetike bishal gorsa khamnago tlang thangka horbuthanai bindaro patiba thayo horbithanai bindaro khosawui bona dodroke bishal gorsa khamnago tlang sanino yang sagorika khatuni bunga bufasong bishal gorsa khamnago khapunggai phaleka patimuni kokto manai patibun toinai sakham nogono busamari tai bukrazakni bisingo belaikeno bulailai bo nukraka tai patimanugui sakham nogni ganagini belaikeno tungplabung pasai pheka patibun toinai bishalgo PSC naimatharok dodroka thangai patimano lamrobi mangkha tai amina khatuno dodroke hapani sakham nogo refer khairhoka কি হইছে Aurobindo Nagar Taltola হ্যাঁ পারিবারিক কলহের কারণে একজন লোক মানে ফাঁসি দিয়েছে হ্যাঁ কি সুইসাইড করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বিশালগড় ফাঁসিতে 20টা খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসছি নাম জানা গেছে নাম জানা গেছে নাম হচ্ছে সাগরিকা বয়স হচ্ছে 22 বছর কি কেমন অবস্থা হ্যাঁ কি এমন অবস্থা সিরিয়াস অবস্থা কোনখানে নিয়েছেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়েছি আমরা বিশালগড় ফাঁসিতে 20টা বিশালগড় খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসেছি সাগরিকা কি সাগরিকা বেগম